sabat thak thleng chung changa hian zirchiana inai atangin engwain nge Christian te hian Sunday ni hi kan lo ser tran tak min han rel ta che hei hi Catholic ko rana tanga lo in tana nia Sunday ni chulal pa ni emo iso thole ni ti ne mo an ser chan an soi thin kei chon hei kapom velem lo kei chon ni sari ni jok hi karinga chu zuda calendar a po mu thei ania pathian calendar hi in fiam puinan kan mang tur ni lo ti hi zau zo ko soi tur tam tak ka nei ni a chan chu pathian chu hun siam tu nia science atang le theology atanga kan thlir boin hun chu rin phak ba ka topic poimo ani ti kan hriang hun chung chang soinan chuan arei don lutuka ma se pathian hian engtin nge mi hringten hun kan man ti hi angai poimo hle a chu zodahovin kut an man dan te kan hmuwa sabata pathianin cholha damna hun ain siam dana tangte point kan hmu the ni mi tuina mo Sunday ni cholnia ta na alo mangani chuan chu ama ir om chuak theology atanga a thlir dan ania chuan thlir dan chu tuna hin ka soilo ke chuan sabat chu zirtom ni tlak atanga Saturday ni tlak thleng hi ani ti karinga chu Bible kan hmu dan ni ma se chu mi na ti lo awangin chu mi thalo ni tin soi ka tum lem lowa chulam chu ka toipui lem lo ani chu ti rualin hun chung chang ero chu soi war ka du hle tun lai hian mi hring te hi hun siam tu ni anga hriat na kan neya French Revolution le Russian Revolution kha entaila French Revolution akhan kar khadani sari omna calendar chu ni soma thak an tuma an lo cham chiang hle ni lo cham na chiang takani Genesis book an mu nisari omna calendar hi pathianin he khovela chom nung zel turin min ro mana chumi chuan nisari na ser thiang himna min hroi luta chu tinga kan ti chuan pathian thil siam zong hi a tha ni ti kan pon chona nia pathian ne na hemini a hian tha itm em I thil siam te chu I chol sana mon na le ha dam na I muwa chu wangin kei point kan na thote ka chol san veni ti kan pon chona ani zudalai khabu khil fena midrasa pathian in nisari ni cholni a siam dan hi in hial na oma ma se hemi chungchang hi chu juda ho zinga in hial na sa takani awangin cholam chu ka soi thui lem lawang ma se pathian hi na thil siam zong chol sanin nisari cholna hi asiam tak tak angem ti hi han ngai to te u chu tun tuma hianin poimo ber lem lo apoimo ber jok chu sabat ka serna hi karin na talan na ro puiber te zinga pakhadania chungrila pathian tara du thana kan siam pon lama kan lan chotian na ro puiber pakhatani pathian thu kan hriat la rem em soitaila kan thil ti mang hian chandam kan ni haulo ma se chandam kan ni nan ni lovin chandam kan ni to zo ko wangin thil tha kan ti to thung turani tun lai mi ten an ngai tu ngai lo le an hriat thiam hlei theilo sabat thiang lim taka ser hi isu in pian tharna min pek ra chua tur le chu ra chu tun lai khovel cheto taka puang chuak tur kan ni ti hi thinlung takin kapom ani examples of fruits of being born again by Christ Jesus and showing that fruit to a broken world.